građane Grdelice jeste problem vodosnabdevanja. Što se vodosnabdevanja tiče, možemo reći da, kako ne važe letnji meseci, građani Grdelice imaju izuzetne probleme sa vodosnabdevanjem. Posebno se to odnosi na više delove Grdelice i okoline, posebno, na primjer, na mesto Dedina bara, gde se dešava da ljudi i po 3-4 meseci u toku letnjeg perioda nemaju vodu. Druga stvar je, na primjer, prošle godine se dešavalo da se vrše restrikcije u periodu od 1 do 5 po ponoći, tako da bukvalno cela Grdelica ne bi imala vodu u tom periodu. I još jedan od problema jeste problem bazena za kupanje u Grdelici. Znamo svi da je pre nekoliko godina gradonačelnik pompezno otvorio taj bazen, ali zadnje 2 godine taj bazen uopšte ne funkcioniše, znači zarastao je u travu, pun je đubreta, tako da se ljudi u Grdelici spravo pitaju da li će i ove godine biti tako ili će taj bazen koji funkcioniše nekih 50 godina ipak biti u funkciji.